Mına tug'anlar O'zbekistondan keliptir, bizdin kattалуучубуз ekan. Hozir ko'rib qolib so'radi. Qandaysan? Жақсы барды. Bazar qanday bazar? Жақсы эле. O'zbekiston qayerine salam aytasiz? Бут бардыгы Өзбекстанга. Bak O'zbekiston. O'zingiz qayerdansiz? Наманган Казрашшах деген жайында. Qazraqshaq, Namangan. Міне бут бардыгы наркоман сизди көрүп, түзөтүп беремин да. Ha, rahmat, Allah razı olsun. Өзбекстандагы муктуктардын бардыгы салам сиздерге. Ha, oldu, rahmat. Assalomu alaykum. Urmatlı bizdin kanalдын kattалуучулары жана мекендештер. Бүгүн 9 ноябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный базарына келдик. Тугандар, жылкы базарды тартып көргөзүп беребиз колдон келишинче. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Анда эмесе баштайбыз видеолорду. Аяны чейин көрүп, лайкты аябай басып коюңуздар. Лайк бекер го сиздер үчүн. Biz har doim kelip көргөзүп бергенге аракет кылабыз, тугандар. Мына жакта эки өспүрүм окшойт, азыр сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы иштер. Жакшы өзүң. Канчадан болот мунун бааларын сразу айтып бериңизчи, мунун баасын. 200 туруп атам. 200 туруп атам. 100 канча? 140. 140. Жаш, бул кулун быйылкы. Быйыл 2024-төгө 5 айлык. Булчу. Жашы. Жасқа кунан чыкма дейт. Мына көрдүңүздөр, чек жеген экен. Мунун породасы кандай туган? Будjon. Будjon дейт тугандар мына. Кызыккандарга телефон номериңизди айтыңыз. 220 менен 0220 05 0550 Каякта болосуз базардан кийин? Степной мына, Степнойда. Рахмат. Арчанан да көргөзүп берели. Эми жылкы аралап жүрүш кыйын. Тебирет кебири. Мына могу сонун болгон кунан экен. Бул тайды кандайсыз байке? Канча сурап атасыз? 70. Жашычы? 1,5 жаш. 70 миң. Соода болду? Ургач экен, Союшка деле болот, Я. Канчага чейин соода болду? Соода Ачылбай атат, Болсун, соодаңыздар анда, Алдына карап кете бересиз тугандар. Донго бар деп кире бересиздер. Мына жакта бир кайсыны, тартып бололу. Канчадан баасы? Ургачы 45. Быйылкыбы? Быйылкы 45. Каяктын жылкызы? Ысык атаныкы. Мына 45 миң. Канчага бербедиңиз? 40ка берген жок. Мына тугандар. Рахмат. Сеники канча байке? 45 байке. 45 байке дейт. Эркекпи? Ургачы. Ургач 45. Жакшы. Буларчы? 70. Mo 90. Россия бул. Местный экен. Кап кара алган. 70 mo 90 дейт. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxşı? Qandaysiz bayka? İşleriniz yaxşı? Көргөзүп коелубу бир? Жок, бул кетип калды. Кеттиби? Канчага кетти? Аким ага? Айтып коюң канчага кетти? 200 миң үстүнө кетти. 200 миңдин үстүнө кетти, Аким ага. Рахмат. Ушул кетти, татпайлы кой дейт, жакшы. Көргөлөчү. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Маалымат береби? Маалымат берип коюңузчу, мунун жаштары кандай? Полторашкалар экен. 5 кашка, Бул кандай породалар туган? Россиябы? Мына. Аркынысычы? Аркызында көрөлү мына. Чоң экен. Тугандар, көрүңүздөр. Жоон. Не сатылдыбы? Канчадан алынды? 80 миңден экөбү? 81 миң. Жакшы алып турсуз байке. Буйрусун. Мен сиздерди сатат экен деп тартып атпаймын. 81ден кетти дейт. Мощный кетти деп уракчы. Өзүсүн туган алып турду. Болду. Үстүнө пайда берсе берет да бул, Пайда берсе берет экенде. Ассаламу алейкум жигиттер. Сиздериңиз жакшы? Болот му? Кандай? Не бар? Барбы? 81ге. 81ден деди го? 85денби? 81ден деди. Жакшы. Тарс алып турду. Не жетишпей калдыңбы? Жетишпей калдың? Жок. Кана сеники тарталы. Россия экен да булар, Россиядан келген экен. 80. 85 миң сатылды. Экөө. Кечигип калдыңыз, кечигип. Алат белеңиз? Бая көрдүм эле мен. Бая көргөн экен. Пайдасын берсе сатат да, сүйлөшпөйсүзбү? Сатат да. Бир пайда бериң да. Мен базар эми байкелер, тугандар, инилер, агалар. Мен тура бер кете берели алдын карап. Так. Моолар канчадан болот? Тай канча туган? Ассаламу алейкум. 40тан
Erkek mi urgaçı bu? Erkek taylar 40 mingden. Kançadan soda oldu? 37'den. 37'den berbediniz mi? Ha, yaxşı. 37'den berbeptir. Tigilerek o ketdi. Ayka kançadan bu taylar? 42'den. 42'den. Bıyıl taylar 42'den. Bunlar kimdiki? Bilbey. Rossiya ekan Allah, to'shna. Bu qancha tugan? 65 yaxshi ekan ko'rinishlari. Bu Qancha so'm bo'lsin? qancha yosh bu, aybi? Bu yilqi bu? Qancha? 1 yosh ekan. Qashqazor ketishim. 60 dan uyda olsa silashamiz deydi. Soda olib. Erkakmi? Erkek ekan bu. Tuyaqlar tiket tuyaq ekan. Alып qal, do'stim, alып qal. Qanchaga o'xshaydi bu? Jalın keskenmi? Jalın keskenmi? Yaxshi. Assalomu alaykum baykalar. Qandaysizlar? Qanchadan bo'lyapti bu tay? 90 ming. Urg'achi erkakmi? Erkek 90 ming. Yoshi-chi? 1,5 yosh. 90 ming. Savdo bo'ldi? Ha, 70 ga berib 70 ga? Ha, 70 ga so'rayapsizmi? Ha, 70 ga so'rayapti, bermayapti. Rahmat. 70 ga yo'q deydi. Tug'an bolalarni aytib qo'yingiz. 55 mingdan taylar. 55 mingdan. Ha, tijolovos degan buna o'xshaydi shu. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Sizga qaraymi bu? Bunun yoshi qanday? 1,5 yosh. Parodazi-chi? Rossiyskiy. Tabrozda var bile? Tabrozda var bilar jaqında. Qana göreylik-chi? Mana Tabro 03 deydi. Bahası-chi bayka? 130 ming. Ko'krokdan ko'ringizlar. Yoshi qanday dedingiz? 1,5 yosh. Paltarashka ekan-da. Nomer aytasizmi? Ha? Buni bir подписчик подарка qildi. Ilim. Mana tug'anlar. Nomer aytmaysa? Nomer aytilmaydi ekan. Yaxshi. Tak, tug'anlar emi. Ara yoqdan motaylarni ko'raylik. Qancha bas tug'an? 100 ming. Ne urg'achimi? Erkek. Erkakmi? 1,5 yosh. 100 ming deydi. Atqila turgan. Qayoqdiki? Chuy. Soquluq. Nomerini qiziqqanlarga aytasizmi? 503 0503 59 59 89 89 59 he? 59 89 59. Şu nomerlarga baylansanlar bo'ladi. Savdo bo'ldi-ku? 88 ming berib qo'ying. 88 ga berib beribdi. Rahmat. Buyoqda 2 tay bor ekan baykanda. Semiz. Bayka assalomu alaykum. Qandaysiz? Men sog'liqingiz yaxshimi? Taylar qanchadan bo'ladi bahs? Aylar 75'ten so'rayapman. Semizmi? Semiz. 4 ay baylandı. 4 ay baylandi. 75'ten so'rayapsiz. Qanchadan berbedingiz? No'sini 65 ga berib edim. 65 ga qarasin berbedingiz. Buni 64 qildi. 64 ming qilib turibman, he? 64 mingga beribdi. Menga savdangizni bersin. Semiz ekan. Nomer aytasizmi? Qiziqqanlarga telefon nomeri aytasizmi? Aytasizmi? Uni aytingizchi. Mana shunday tay izlaganlar bir to'g'anlar bo'lsa, he? 0707 0707 50 50 59 59 72. 72 he? 72. Qayoqda bo'lasiz bozordan keyin? Qaysi rayonda? Ya buni Rasvet degan oil. Rasvet degan ayilda ekan. Rahmat bayka. Rasvet degan ayilda bo'ladi ekan. Tug'anda semiz ekan. Ko'ringizlar. Vaqtda qara. Assalomu alaykum tug'an. Qandaysiz? İşlerin yaxshimi? Bu ne bevi? Be bu. Be, he? Polsha be. Polsha. O Polsha bilan arg'indoshlar. Sherda tug'ilgan. Sherda tug'ilgan. Polsha men arg'in. Yoshi-chi? Biyik ekan. Chinda. 4 tug'ilgan be. 4 tug'an be. Mana. Oho, 4 tug'an be. Buni sotqiga olib kelibsiz, sotib, he? Sotib olib keldik işte. Aman, qancha so'rayapsiz? 140 so'radim. 140 ming. Mana. Budan pulundari yaxshi at bo'ldi onan? Kechirek. Pulunlari Qimmatda sotildi. Hozir bo'z. Hozir kechirek bo'z. Kechirek bo'z. Yaxshi ayg'irdan qochdi o'la? Yaxshi ayrıdan qaçilgan. Yaxshi ayg'irdan qochilgan ekan mana. 140 ming so'rayapti. Nomeringiz qiziqqanlarga aytasizmi tug'an? Aychi. Mana art jaqlarni tartalib, ko'ringizlar. Ohoy. Mana. Ko'ringizlar. Mana. Polsha arg'inni aralashgan. Qisqasi. Nomering aytaver. 700 mi? 0700
36 96 60 69. 9 mına. Şu nömerlerge baylanışıp alsаңар болады. Қаяқта оласыз базардан қайсы айылда? Soquluqda bo'ladi. Rahmat. Soquluqda ekan, uqdingizlar. Soquluqda bo'ladi ekan. Rahmat jigit. Dostlar, endi bu жаққа biraz ötölü semisler var ekan bu. Göktü görölü, şuraylıç. Bayke, göktün bağısı qancha göktün? 135 ming. Baytal mı? Pıştı baytal. Soyuş kaya? Soyuğanға. Bağılған. Semis. Gördünüzler mi? Balası da qarap qoy candan. Canında şunun balası var. Şunun kulun erkek eken he? Erkek. Bunun bağısıcı Bayke? Bağısını aytıp qo'yыңыз endi. 70 turadım. 70 suradınız. Qancha berip atat? Alarmandan. Yo, argı marqıldı. Biri öldü isray, biri öydü isray. Öyle oldu ya. Bu da semiz eken he? Alda bağılgan. Bağılgan ekan. Yaxşı. Rahmat Bayke. Sodаңызды bersin. Özüne de rahmat. Mınaki görünüzler tuğanlarım o beyler var eken bir yerde kara bey. Azı görölü surap. Bey qanday qancha bağısı yaşı. Bayke assalomu alaykum. Qandaysız? Bey qancha yaş? 5 yaş. 5 yaş. Boğaz bazı? Kısır. Bağısıçı? 150 ming. Mına 150 ming. Rahmat. Son rahmat. Tak. Beyler qanchadan Bayke? 120, 110 deydi. Ne paroda? Baylangan ya paroda Kırgız ele. Kırgız ele жылқы semiz eken baylangan mına. 110. Arqınızı qancha deysiz? Bunu 120 boluş. 120 boluşu deydi mı Bayke. Qiziqqanlarga nomer aytasızbı? 707 0707 56 56 46 46 25. 25. Rahmat Bayke. Şu nomerlerge baylansanızlar болады. Semiz beyler eken. Rahmat, emi. O Baykende. Bayke assalomu alaykum. İşleriniz yaxshimi? Qandaysiz? Qanchadan bo'ladi? Yeni 130. 100 qay 70 80 ming. Erkek bir tay. Erkek tay. 80 ming Bayke. Har doim bozorda жүрөт Bayke. Yaxshi. Bozor qanday Bayke? Soda. Bugün жақсы. Yaxshi? Sen jöndü. Жөнді. Ылдыйраак. Ildıraq. Жақсы Bayke. Ошо. Sen gelişi отчат. Келип да? Келишип. Жақсы Байке. Жақсы, рахмат Байке. Содаңызды берсин, э? Мынау 81 деген табуразы бар кунамбы. Көрөлүчү. Ассаламу алейкум Байке. Кандайсыз? İşleriniz жақсы? Бул кунамбы, тайбы, эмне жақсы? Кунан, э? Не порода бул? Чуйский. Баасычы? 180 миң, э? 81 деген табуразы бар экен, э? Номер айтасыз mı? 705 mi? 0705 менен 63 63 67 67 63 63 şu nomerlerge baylanışıp жақсы чүйдүн кунан дедиңизби? Кунан экен. Чала бересиздер. Тишен бузуп атыптыр. Азыр ачты эле. Кана. Çatlardı. Мына мен бузуп атыптыр тишин. Болду Байке. Номерлерге байланышып бересиздер. Кайсы? Так, мына жақсыларды тартайлы. Çarbalardı эмес. Assalamu alaykum. Көк канча Байке? 170 миң. 170 миң. Жашычы Байке? 3 жаш, э? 170 миң. Бул эмнеси бар? Улагы, үйрү, эчтеге жок. Бул порода кандай? Россия экен. Россия экен. Алган адам өзү үйрөтөт экен да. Буйруса. Ya soda boldu. Bol elek. Bul minip turganыңызчы? Bul 120 Өзүбүздүн жылкы, кыргыз жылкысы 120 миң. Жашычы? Bul dele 3 yaş. Бул деле 3 жаш, э? Кызыккандарга телефон номер айтасызбы? Жок, макул, рахмат. Бул жерде да Байкен. Ассаламу алейкум Байке. Кандайсыз? Бул ат жөнүндө маалымат бериңчи, жашы кандай? 7 жаш. 7 жаш. Үйрү, улагы? Үйрü ulağı var. Бар, э? Пародачы? Кыргыз жылкы боючу, Байке? 170'tin arjak beri жагы дейт. Мына. Көрүңүздөр. Буланда жерде качта, охо, жоон. Жок, сиз түшпөйсүз, Байке. Канча сурап атасыз? 1 миллион сурап атыптыр, мына. 1 миллион сурап атат турганда. Кызыккандарга телефон номер айтасызбы? 0990
44 44 90 16. Şu nömerlerge baynasanızlar bolot. Rahmat. O көк аттын баасын айтып койчу туган. Жигит, баасы канча? 500 миң. Бул да сизге карайбы? Бул да буяк байкеге карайт экен. Бастырып койчу ары бери. Мына, жашы кандай байке? 5 жаш. Улагы үйрү барбы? Улагы үйрү бар. Азыркы номерлерге байланыш. Номериңизди бир жакшылап айтыңчы байке. 0704 46 35 39. 500 миң сурап атат. Буту колу таза, Бойучу? Билбейсиз, жеп ичкендер жакшы дейт. Порода кандай? Өзүбүздүкү. Рахмат. Мынакей, өзүбүздүн карабай. Мына туганда. Охо, эмнеде бир жайган жерде. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул маалымат берип коюңчу, маалымат. Жашы кандай? 4 асый. 4 асый мына. Көрүңүздөр. Кайсы канал бай? Бул Дон Кабар деген. Эмечи улагы барбы? Теке улагы бар, Бою канча чыгат мунун? 150, 150 тегерек. Баасычы? 150 миң. 150 миң сом сурап атат мына. Кашказы келишкен экен. Көкүрөктөрүн көрүңүздөр. Буту кол тазабы? Нары бери бастырыңызчы. Көрөрмандар көрсүн бир. Мынакей, шамдагы айлыктарын көрүңүздөр. Бассын. Номер айтасызбы кызыккандарга? 507 0507 07 07 72 37. Базардан кийин кайсы айылда? Жаңы Пахта, Манас аэропорт жакта, Содан болсун анда. Так, туугандар, эми семиз бейлерден, тайлардан көргөзөлү. Анан жыйынтыктайлы жөн. Байке, бейлердин баасын айтып коесузбу? 120. Союшпу же бооспу булар? Союш, 120 миңден мына. 120 миңден. Мо торунун баасын айтып койчу. Жигит. Жигит. Баасын айтып кой. Акырын. 150 миң сурап атыптыр. Жашы кандай жашы? Кунанбы? Кунан 150 миң. Номериң айтасызбы? 0707 333 085. Ары бери бастырчы. Кунан дейт. Çalıp baylanışırızdır. Rahmat. Sizdeki kança? Tuğan. Sizdeki. 160. Yaşı kanday? Ekası 3 azı. Bulağı var mı? Üyrüçü. Bilmeyiz. Yaxşı. Kızıkkanlarga telefon aytasız mı? 705 menen 63 63 mına uşul 3 azı dedi. Mına jana nomer algamız Kunanı da var, Uşul bir adamdık eken 2. O 3 azı anam o Kunan. Baylanış öresizler. Kayak çüydük ile? Rahmat. Sodaňar bersin. Mına toğanдар. Şu menen videonu ayaktayız. Koldan gelişince hareket kılıp tartıp görgöz berdik. Kata kemçilik bolup kalsa geçiresizler. Videoga like'ты basıp görüңүздөр, toğanдар, bölüşüp koyuңuzдар. Sağ salamatla turuңuzlar. Sizler menen kanal avtor Daniyar boldu. Don Kabar kanal. Mına toğanдар, Pirigran Жылказанын жанында ушундай жүгөн. Yok sizde albayбыз, ылдый тартып атпайбыз. Басмайыл, шыгыса атка керектүү жабдуулар. Ээлериңиз канчадан? Бул 4,5 миң, 5,5. Тердиктерчи? İçmektir. Kança? 300 сом экен. Ne үчүн могу? Эмне бул? 500 сом. Бул мындайлы эме каптап коёбу, Мына 500 сомдон экен. Жүгөндөрчү могу? Эмне? Көмөлдүрүптүр. Канчадан булар? Onlar 500 som. 500 сомдон, Onlar 600 som. Булар 600 сом. Камчычы туган? Kamçı alar 700 som. 700 сомдон. Мына улак башталып атат тугандар, мына аттардын бут туяктарына. Булар канчадан булар? Alar 800 сомдон. 800, 700, Могу басмайылдарчы? Basmaylar 400, 500. Мына ат тарактын түрлөрү бар экен тугандар, мына. Үзөңгүлөр канчадан? Üzöngülör 1800, 2600, 400. 2000, 1800, 400 кыскасы ар кандай экен. Жүгөндөрчү? Üzöngülör 600 somdan öde. 600 сомдон өйдө экен. Номериңизди айтасызбы? 504, 0504 92
9600 mına. Tuyak tazalagıç, kıskazı, takalaganга moğu, Mınaki. Ardıkı bar eken. Şu nomerlerge baylansanız da bolat. Rahmat, Tugan. Mına şunday.